Ovo nije glas sitog i zadovoljnog proizvođača, ovo je glas nezadovoljnog proizvođača malina. Nakon 2 sastanka sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i nepostizanja dogovora o otkupnoj ceni ovogodišnjeg roda maline, odlučili su se na protestnu vožnju od Arilja do Požege, da ih neko čuje jer za manje od mjesec dana počinje berba, a cenu ne znaju. I tako je svake godine. Dođemo u situaciju da počnemo da beremo, da ne znamo cenu. Prošlogodišnja cena je bila katastrofa. Ova godišnja, tih 250 najavljenih, je još gora cena na odnosu na skupoću, na cenu, na sve repromaterijala. Tražimo da preživimo, jednostavno prvo to, neku realnu cenu, pošto smo i prošle godine radili sa nikakvom zaradom. Red je da ove godine zaradimo makar neki dinar da i mi prehranimo svoje porodice i svoju decu i svoje roditelje. Šta da kažem, viš da je došlo na dno dna. Nema više ni proizvodnje i ovo će se ukinuti ako se ovako nastavi. Cena je katastrofa. Prema računici Instituta za voćarstvo iz Čačka, proizvođačka cena kilograma maline je 240 dinara, na što treba uračunati troškove kako bi se dobila realna cena sa kojom proizvođači mogu da zarade. Sa cenom od 250 dinara koju je predložilo ministarstvo, malinari kažu da su u minusu. Mi iz udruženja Vilamer podržavamo ovaj protest i podržavamo malinare i naše članove i ostale. Znači, došli smo i mi s njima da izrazimo nezadovoljstvo tom cenom, jer je to sramno i bezobrazno, znači to ide ka uništenju čitave proizvodnje i uništenju čitavog jednog regiona. Zahtev malinara je jasan. Akontna cena za kilogram 350 dinara plus PDV, time se, kažu, rešava problem kako bi mogli da žive od svog rada. Jučerašnja vožnja samo je upozorenje. Ukoliko dogovor o ceni ne bude postignut, malinari će narednog vikenda blokirati puteve. Snežana Ostojić, Televizija Nova, Požega.